gato rero hano maze inkuru nyibamanukire mu nyumve neza cyane ukuntu byagenze. Nabahaye screenshot mwayibonye. Screenshot nayibahaye murayibona. Story iteye itya. Tuve kuri bya bindi. Tuve kuri bya bindi. Tuve kuri bya bindi narindi bya bindi byari byanyuze hano ngo urumva ngo se muhungu ngo urabona oya. Godfather njya kubabwira iyi nkuru bwa mbere niba mubyibuka nayibabwiye tukiri mu cyunamo ariko ngaho mwibaze inkuru yandiye nkaryaryata nkabaza se muhungu tukiri mu cyunamo. Murabyibuka se muhungu bivugwa ko ariko koko bivugwa ko se muhungu yafataga abana b'abahungu ariko noneho mu bana b'abahungu akabajyana iwe akabasindisha ngo yamara kubasindisha ngo ndavuga ko bivugwa ngo yamara kubasindisha akabarongora. Ubwo nituvuga kubarongora ni ukubarongora mu kibuno kuko ni abana b'abahungu. Muri aba bana rero ngo yafashe umwe mu bana, uyu mwana ufite isano mu gihugu cy'abaturanyi, inkuru ko ngiye kuyivuga yose urimo kumva, aramurongora aramutatamura arangije abafata. Noneho uko yabarongoraga ngo yabafataga video. Ibi ngibi ndi kuvuga ibyanditse hano muri ibi byaga, murabona ko mu byaha aregwa harimo no gufata video kandi ni ukuvuga ngo aya mashusho. Ariko amakuru angeraho yangezeho kuva ejo ngo nuko muri telefone ya Semuhungu izi video zitasanzwemo. Munyumve neza cyane, muri telefone ya Semuhungu ntabwo izi video zigeze zisangwamo. Ariko uri kumva Semuhungu bikavugwa ko ibi nibivugwa, ntabwo urumva, ntabwo turishwa, naguza video ngiye nigeze nzibona, sinkabone video y'ubuzutu y'umuhungu uri gushyira igitsina mu kibuno. Urukumva bivugwa ko, urukumva Semuhungu ngo yafataga zino video akazoherereza bano bana akababwira ati nutagaruka urisanga imihanda igitsina cyane kiri mu buzutu bwawe. Mutapinge screen. Mutapinge screen. Amakuru ambwira ko bajya kurega Semuhungu wari afite ibimenyetso byose. Ariko ribo mwaragowe. Ubu ribo mwabonye ikimenyetso umuhungu. Ribo wafashe umwanya ureba igitsina ariko ribo mwaragowe. So tugende gatoya rero. Semuhungu ibi bintu reka babwira ikintu kimwe. Yewe Godfather ahangaha niho mbera kasa mutwe. Ibi ngibi ubundi iyi ni indwara. Ibi byaha ni bya Semuhungu, iyi ngiyi ni indwara. Yaba ari indwara. Yaba ari indwara. Yaba ari indwara kuko ibi ngibi ni uvuga ngo ariko nakumirwa abantu bavuga ngo reka. Munyumve neza cyane, ni ukuvuga ngo ariko se ni ukubera iki imbo itayandika. Uretse gato. Memuretse gato. Muze hano. Memuretse gato kabisa. Umva ni ukuvuga ngo hari ikintu mwebwe mudashobora gusobanukirwa, ariko inkuru reka nze nyibataturire. Hano ndaje nzamura abantu none hamukanye. Ndaje nzamura abantu. Musharinge live. Musharinge live. Musharinge live.
Munsharingire live please. Munsharingire live. Musharinge live. Ubu ngubu nibwo noneho ngiye kuva inkuru yose muzi. Sinari nayitegereje. Sinayitegereje inkuru. Inkuru narayitegereje. So ngo byagenze bite rero? Ahangaha inkuru nayirambura. Uyu musore mu bana yafashe Semuhungu neza neza nimuza gusubira inyuma murasanga ibyaha ari kurega cyangwa ari gukekwaho ni ibyaha yakoreye Salame Mishoze n'ibyaha yakoreye murabe ko nibyo ashinjwa nibyo. So ahangaha Godfather nkimara kumenya amakuru ku munota wa mbere nuko ku bantu baza amakuru by the way, ku bantu baza aya makuru harimo abantu bamenye aya makuru, ariko noneho hari intuza Erika agiye he? Erika agiye hehe? So nukuvuga ngo Semuhungu akimara gutabwa muri yombi, ikintu cya mbere bahise bafatana telefone ye. Hari ukuntu abantu mukoresha amarangamutima. Ngiyewe Godfather nubaha itegeko, niyo mpamvu ibi nibyo ndavuga kuva ku munota wa mbere kugera ku wundi. Ibi bintu Zinda mu mpamagarire Zinda Zinda arihe? Zinda kamuhiye musharinge live. Mpamagara Zinda, abashuti be ba hafi bagiye kureba Semuhungu yanga ko bamubona ahantu yarafungiwe kuri polisi. Umuntu bita DJ Caspi, ni Caspi ninde wa wundi nahamagaye hana karakara, yagiye gusura Semuhungu yanga kumubona. Semuhungu yanga kubona nde? Uyu mushuti we. Semuhungu afatwa DJ Caspi ntabwo zindanyita bandabizi. Semuhungu akimara gufatwa, amakuru ambwira ko Semuhungu yagiye gufatwa yatangiwe ikirego. Mu gutangirwa ikirego reka mbereke ubundi umva ukuntu dosiye imeze. Dore ngiyi murebe chat. Uyu nguyu agira ati, reka nyibasomere ukuntu uyu muntu yambwiye bwa mbere. Yarambwiye ati Godfather ndaje nguha amakuru yamwe ngo so ukuntu ibintu bimeze. Hari umubyeyi wareze Eric ariko agiriwe inama n'uwo mujama, kuko n'uwo mujama ari involved muri case nka supporter, kuko niwe wabishyizemo ingufu cyane ubwo yari mu kiruhuko inaha mu minsi ishize. So kubera rero ubuzima Kigali bikomeye, mama yake na muzana mama, namwe musome Ikinyarwanda ni musome. Ibi ngibi nimbibabwira gutya, Eric Semuhungu aba bana yarabafashe, niko bivugwa ko Eric Semuhungu kuwa mbere twari mu cyunamo ntago nagomba gukora inkuru, ariko bakimara kumufata nibwo nagize iyi ngiyi kuguha message. Muri murebe iyi message igihe nayishiriye igihe naziboneye, ni ukuvuga ngo icyo ntari gukora ngewe ntabwo nagombaga gutangaza inkuru nabibasobanuriye, ariko murabona ko inkuru kuva ku munota wa mbere n'iyi nkuru ijya kuri Twitter direct nibwo nari namaze kumenya amakuru y'ibyabaye kuri Eric Semuhungu. Hagati aho ndabibutsa ko muri gereza ya Mageragere bivugwa ko ubu turi kuvugana umuntu bita Jihadi araho ngo yambaye arantu ngo bura muri gereza bafungiramo umuntu naho ngo ushobora kuba ufungiwe muri gereza ariko ukongera ugafungwa. Kubera iki Mageragere Jihadi yongeye gufungwa? Aya makuru mwarayamenye. So amakuru akimara kungeraho ko twari mu cyunamo, by the way, na ibi ngibi nibyo bita kuba agahomamunwa. Semuhungu aba bana b'abahungu
urumva ko umubyeyi mbere y'uko afata umwanzuro wo kujya kurega Semuhungu nyuma yo kumusambanyiriza umwana mu kibuno, akamufata amavideo, yamara kumufata amavideo hanyuma akayakoresha nk'ibikangisho, ngo yarangiza akavuga ngo nutagaruka ndayata imihanda. Icyo nibaza, aya mavideo Semuhungu haba hari ibimenyetso of course ntibyabura. Ibi ngibi turabyita iki? Ishyano ricitse umurizo. So ubu turi kuvugana inkuru ikimara kujya hanze, Godfather numvisha umusatsi umvuyeho, ariko njyewe nta byantunguye nkuko muri kuri mfite amacati. Njyewe icyo nakoze nahiye mu nda, murabyibuka, erega nahiye mu nda, ariko mbura ukuntu mbigenza, ndaceceka kuko amakuru yose nari namaze kuyabona. Sinzi niba mubyibuka, amakuru nari nyafite, amakuru narayabonye nkimara kuyabona, ariko nyagenza gake kuko ntabwo nagombaga kuyatangaza. Ikindi kiriho rero, iyi ni inkuru idafite uburyo bwo kuvuga, kuko inone se ibi biboro, erega bamwe bati ese Godfather ayo mashusho yaba yarabashije kujya ahagaragara? None ni gute amashusho atagiye ahagaragara kandi se Semuhungu yarayohererezaga abana yafataga ku ngufu? Reka ndi kuvuga ibyanditswe, ndi kuvuga ibiri mu nkuru. Yarayafataga ku ngufu, yarayatangaga ayohereza abo bana ababwira ngo nibagaruke, nibatagaruka arayatangaza. Hari ikintu mutari kumva muri bazima? Ni ukuvuga ngo Semuhungu we yabwiraga aba bana yasambanyaga ngo nimutaza amashusho ndayashyira hanze. So urumva uyu mubyeyi kujya kurega ku byakorewe umwana we n'ihohoterwa yari ari gukorerwa, nuko yari afite ikimenyetso. Ntabwo apfuye kujya muri ribu ngo atware akabuno k'umwana we gusa ngo ajye gutanga ikirego. Oya, ntabwo ribu ishobora kohereza ikirego mu bushinjacyaha bidafite ibimenyetso. Kandi urabona dosiye ya Semuhungu nkuko bayitwandikiye, bayitubwiye, ibi ni ibyaha bashobora gushyira hariya, bigomba kugira ibimenyetso. Urukumva hari ibikangisho, hari gusambana ubwo akabuno k'umwana kararangaye, hari noneho no gukoresha no gusakaza amashusho. Ntabwo bashobora gushyira icyaha cy'amavideo no gusakaza amashusho, ayo mashusho ibyo bimenyetso bidahari. Ikimenyetso cy'uko amashusho yashakajwe ni uko ayo mashusho agomba kuba hari. Twibukiranye ko aya mashusho ni amashusho y'urukozasoni, ni amashusho y'ubusambanyi. Bivuze ngo hari video Semuhungu ari gutingana akana k'agahungu. Ahangaha mu nkuru nkuko ngiye kongera kuyibashyiriraho mu kanura amaso murebe, abantu 1600 muri kunkurikira hano kuri Twitter amaze kugira abantu bake. Nimuza kwitegereza murareba hasi ko ari kuvuga ngo imyaka, hari umwana uri hagati y'imyaka 10, murebe hari hasi. So uwo mujama yabajije ko like aracyari n'umwana ufite imyaka 18 gutyo 19. Murakubibona, mureba ahantu handitse imyaka 18 na 19, muri kuhareba. Nguko uko inkuru imeze. Bivuze ngo uyu mwana ni umutineja. Ariko ndapfuye Godfather, mwabibonye? Bivuze oya, ntabwo ari umutineja. Ubwo so ngo simba mpubutse nanjye ndi gushya mu nda. 18 ntabwo akiri teenager, yamaze gukura. Tugendana neza cyane. Ati screenshot zakozwe muzikore cyangwa muzihorere. So Semuhungu rero hano ngo aba bakoboyi ngo yarabazanaga iwe, hakaba ikintu bita ikirori cya danje. Bura ngo kwa Semuhungu haba ikirori, ngo uyu mwana akamubwira ati hindukira, ati ntoragurira biriya biceri. Urumva umwana yasinze cyangwa umwana banyuzwe. Umwana ngo Eric ngo yafataga ibiceri akabijugunya hasi, yarangiza ngo akamubwira ngo ntoragurira biriya biceri. Ngo umwana iyo yunamaga ngo atoragura ibiceri, ngo yahitagwa agwirwa n'imvura y'amazuku.
So ahangaha mu kanya inkuru ntabwo nshobora kuvuga inkuru itaravugwa. Ngewe ndatuza bro, ndatuza, ntabwo njya mpfa guhubuka, ntabwo njya mpfa gutanga inkuru, ntabwo ngo ari we Godfather, I'm not that person. So amakuru ambwira ko, cyangwa amakuru angeraho ari kumbwira ko we tesi waki we ntabwo nshobora kukwihanganira gutyo muri ubwo buryo. Stop. So ubu turi kuvugana rero dosiye igiye gushyikirizwa. Ubu mwiseka, birababaje ibi bintu birababaje, ariko nta yandi mahitamo dufite, biteye ubwoba. So Semuhungu ubu turi kuvugana arashinjwa icyaha cyo gusambanya umuhungu mugenzi we ku gahato. Yarangiza kumusambanya ku gahato, akakora ikintu cyo kumukangisha, cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyo kumusambanya ku gahato yaragifirimaga, yamara kugifirima hanyuma noneho agasakaza ubwo icyo gikorwa katika jina la Yesu. Semuhungu muri Amerika azize iki? Semuhungu muri Amerika yazize iki? Yasambanyije umwana w'umuhungu arangije, niko bivugwa, yasambanyije umwana w'umuhungu arangije afata video arazisakaza. Ibingibi byaba ari indwara, ntabwo yaba ari gusa. Ibingibi biramutse ari byo byaba ari indwara, kandi ibingibi biratangaje. Amafoto ya victime ntabwo ndibuze kuyasakaza, nta nubwo ndibuze kuyerekana, kuko abo bajene nababonye bamaze kuma buri kimwe, arega byose ndabifite. So ibi nkuru ndi gukotinga kugeza aya masaha, munyemerere mvuge ko ndi gukotinga inkuru iri mu kinyamakuru Igihe imaze kwandika mu minota 15 ishize. Mureke kureba aya screenshot ndi kubaha y'inkuru, ngiyewe ntabwo ndaza kwihisha inyuma y'ikinyamakuru Igihe kimaze gutangaza inkuru, nubwo abanyamakuru b'Igihe ari ngiye wabarabuye nkababwira ko Semungu yamaze gufatwa. Tunakwisha maneno. Ubundi nzajya bakubita inkuru z'umufuririzo, inkuru za kasamutwe. Reka nze ibyo ndi gutegura bimare bitungane, ikinyamakuru kijya hanze, inkuru muzajya muzisoma zitaraba. Urangiye mfite ubushobozi bwo kuguha inkuru kandi itaraba, kuko mbanyifite menya ibintu bitaraba mbere yuko biba. Niyo mpamvu Eric Semuhungu namabwiye ko Semuhungu muribuka mpamagara Zinda, bose bagahunga bakavuga ko bari kumpamagara telefone nticemo, kandi bazi ko yaraye muri polisi, yaraye muri RIB, baraye bamufashe. Narababwiye ngo wanyima amafaranga ariko ukampa amakuru. Amafoto y'aba bana nabitegereje. Erika azamuka, Erika wenda kuzamuka. Mfite abantu 108 bifuza kuzamuka mu 1700 munkurikiye, ntabwo ndi bubazamure, ariko Erika wenda kuzamura. Janine ushobora kuzamuka. Erika s'il te plaît kamuhiya. Ubu turi kuvugana inkuru iri hanze, ndashaka kugira ngo ibi byaha bari wowe ubinsomera Erika kurikiranweho. Kirira muri request. Yesu gitare cy'amahanga, aba moderator mumvaniremo izo request zirimo aho ngaho. So amakuru nkuko muri kuyumva, ngiyewe nshaka gutangaza inkuru, nabaciriye amarenga, murabyibuka. Narababwiye ngo ibyo Erika akekwaho, do you remember? Nababwiye ibyo Eric akekwaho. Ahangaha nkuko bavuze ibi byaha bitatu, nanjye ndagendera kuri ibi byaha bitatu. Ariko ku makuru narababwiye ngo imboni z'abategetsi bakomeye nibamaniye ko babo Rwanda rusanzwe turebesha amaso yacu. Nge iyi nkuru ya Semuhungu hari n'ibindi namenye bitari muri ibi ngibi bari kuvuga hano. Semuhungu, muratekereza ko ibi byaha bitatu ari ibyaha? Muze kubinsobanurira mu kanya, ndaza kubazamura mumeretse mutapinge screen. Ibi byaha bitatu, icyo gufata ku ngufu, icyo gusakaza amashusho, hari ikindi cya gatatu ni ikihe munyibutse? Ikindi cya gatatu ni ikihe bahu? Hano dufitemo icyaha, hari icyaha cyo gutingana ugafata ku ngufu,
hari icyo gusakaza amashusho n'icyo gusebanya. Ibi ngibi biri kugira ngo bishyikirizwe ubushinjacyaha. Icyo gusambana n'icyo gusakaza nuko bigomba kuba bifite ibimenyetso. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Kuri mu rusaku Janine, kuri mu rusaku ndakugirane. So ni ukuvuga ngo njye ntabwo mvuze ko aya mashusho nayabonye, ariko biravugwa ko aya mashusho ari gutingana n'aba bana, amashusho ari hanze. Erika, wowe ntabwo uri mu rusaku. Wiriwe Mwiriwe. ubu ngubu nta kwige jya kunyara ujye muri dushe, kuko nashaka kuvugisha gato kandi ureke imico yawe yo kuyuyu. Jya kunyara gato, jya muri dushe gato. Sawa. Ntuveho, twagiye umva nkubaza icyo nkubaza. Ubu inkuru ngira ngo umaze kumva ibyo Eric Semuhungu aregwa. Ntabwo uretse gato ubu ngubu noneho uretse gato ubu ngubu unkuzi nk'umuntu ufite aya makuru yose. Ndabizi ko usanzwe afite. Mbwira imva n'imvano bimeze bite Erika, nk'umuntu wakurikiranye amakuru nzi ufite source information yuzuye. Twakoze live mu gitondo, nta kindi nasubiramo birenze biriya. Inshuti yanjye manza wumve, nari mfite abantu 20, abantu bakiye cyane. Ahangaha kugira ngo tubivuge ndagira ngo tubishire nk'umucyo. Ikibazo giteye giti, please tegura live nimugoroba, ndabavira imvano saa 12. saa 12 se aya masaha ndamutse mfuye nona wampaye inkuru ko nzi ko afite wanciremo mu ncama. Je nakurabuye n'igihe kitarakora nabivugiye mbere y'abantu bose nababwiye. Okay. Eric yafashwe ryari Erika? Ku itariki 9. Yakekwagaho iki cyangwa yarakurikiranweho iki? Gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Yego. Urumva? Yego. Byabereye i Musanze. Byabereye he? I Musanze. Nako famiye wabo. Komeza. Umva, reka nje mu ishuri wangu turaza kuvugana, ndaza uze gukora live ni mugoroba turaza kuvugana. Nje nababwiye mu gitondo imvano ibintu byose nabibabwiye. Sibyo? Igihe cyatangaje nje nabibabwiye kare. Ko agiye gushikirizwa inkiko. Sinabivuze se? Wabivuze ariko bibwiye abantu babiri nishaka. Okay, kuba agiye gushikirizwa inkiko ibi byaha bitatu aregwa. Reka nkubwize ukuri. Sinakubwiye ko yafungishije inshuti yanjye. Tegereza rero. Inshuti yawe yafungishije ni iyihe? Jihad ntiyamufungishije, ntiyakomye amashyi, ntiyateje igitutu se nuze y'amano ngo ko amushyushya umutwe. Hari icyo atakoze kugira ngo inkuru iryohe. Tegereza. Ibi ngibi bihuriye he? Tegereza, reka nje mu ishuri wangu turi kumwe. Ariko ntukambere umwana mu biguricyo. Umva mbere yuko ugenda. Mvugira ngo ntabwo Kigali ari ikigoma. My people, ko numva harimo uburakari bw'umurandura nzuzi, ko harimo umujinya uteye ubwoba. Ngo dufata ngo ngira amakuru. Wavuye mu rusaku. Wiseka. Mvuge. Vuga. Ndirese. Ndavuga vuga. Ninde wapfuye? Bimeze bite rero? Anyway.
umeze neza shu ndaho hapo ngiye ko nyewe dufata ngiye mba ndahanga ubu tuvuga mba hose nambaye ubusa ndaha ni kama kawaida mugiye Janine nka timu mwababajwe n'ifungwa rya Jihad mwita umushu wanyu ntabwo ibi bintu nka Eric ushinjwa kuba ari we washyizemo umuriro kugira ngo Jihad afungwe nk'uko mugenzi wawe abivuze ntiyaba ari akagambane kakorewe Semuhungu agategwa umutego na bamwe mu nshuti za Jihad wapi ntago ariko bimeze Godfa nimba wibuka neza ntabwo yaba Eric arimo kugambanirwa kugira ngo hakorwe revenge yo hoya sha no ngaho amakuru urazi yambwira Eric bimeze yari bite inshuti rero Eric n'ubundi yari inshuti yacu bisanzwe ariko yego byari bibabaje biteye agahinda kubona yego yishima hejuru ehe y'umuntu urumva yego sinzi nimba wibuka nza hano kuri pano yawe naravuze ngo banyarwanda banyarwandakazi tujye twitonda iyi si ntisakaye buri umwe wese yanyagirwa ibyo yego bintu narabivuze urumva ndabyibuka buriya Godfa muri ubu buzima hari ibintu bibiri ucamo bikakwigisha urumva kubana neza n'abantu biriya bintu yakoze byo kwishima hejuru ya Jihad ngo Jihad ngo niwe wamuripotinze ngo bamukura muri Amerika kandi Jihad nta bushobozi yari afite pe bwo kuba yego yamukura muri Amerika urumva yego akabikiramo imbaraga kugeza no ku rwego Godfa yakuretinze group ya WhatsApp yo kurwanya Jihad ngo ahere muri gereza none ubu noneho amusanzeyo ahubwo turareba twibaze tuti uyu muhungu koko nimba ibi bintu icyambere yabikoreye hano muri Amerika ni amakuru ko njye sinari mari sinamufashe ariko amashusho twarayabonye afata umwana ku ngufu yarangiza akisakariza amashusho ayo mashusho nanjye yangezeho yakana yasambanyije hano muri Amerika nimba ko kari bagendeyeho kumuripotinga bakamuvana muri Amerika bakamusubiza mu Rwanda byaba bikabije yarabyuriranye indege abivanye muri Amerika akabizana mu Rwanda byaba biteye ubwoba urumva ariko nimba igihe ari ikinyamakuru gikorana inzego zacu kandi inzego twizeye zamaze kubitangaza birumvikana ko ibyo ngenda byemera 100% ko ibyo bintu ari ukuri ariko yego birababaje seka bro ndumva naseka igitoki kikagera hehe no reka tugomba guseka guseka sheri tugomba guseka nta kubera guseka nta giseke kirimo so reka ikibabaje tugaruke kuko gato noneho nani ikibazo Janine kirimo ni ese reka nkubaze Janine godfather Janine uretse gato godfather Janine wowe uravuga inkuru nk'umuntu uri kuyumva siko bimeze Erika we amakuru yose arayafite Erika byagenze mwana yaje mu rugo n'abandi bacuti biwe mfite amafoto under 20 years old what yego is talking about mhm yeah ariko anyway gusa nyawe icyo navuga nuza Godfa uyu muhungu yishimye hejuru ya Jihad kandi n'ukuri ntiyigeze amwicira ntiyigeze amuhemukira ibyo n'uwaba yaramwiciye uzi ko dutanga imbabazi ubuzima bugakomeza amana ariko urazi aza hano kuri platform yawe akavuga ngo je ningoreka kubyina ngo imbere y'umuziki nguriya ngo akadusomera amategeko azahama Jihad yego ngo azafungwa hejuru ngo mu myaka 5 cyangwa imyaka 5 itarenze imyaka 7
urumva Mm. nk'umuntu wishe umuntu cyangwa se nk'umuntu rwose wagize ibyaha runaka urumva Ego. ariko Ego. noneho we reba ibyaha biza kumuzana rero sasa uyu mwana w'umuhungu yafashwe aya mashusho asambanywa nk'uko biri kuvugwa. yarafashwe yes yayakoresheje wamuzi nk'uko ahari nabyumvishe ku munota wa mbere, yakoreshejwe amushyiraho ikangisho ngo nagaruka musambanye, yes natagaruka arasakaza. cyane rwose ibyo birahari n'uwo munsi Eric Semuhungu bajya kumufata urumva Ego. yari Ego. ari kumwe n'umucuti wanjye wundi bari kumwe na ribu barajyanye n'uwo urumva mwana wahohotewe. n'uwo mwana nyir'ubwite twaravuze nagenda arege mana ibi bintu uriya muhungu yakoraga yabafataga amavideo yamaraga kubanywesha inzoga bagasinda yarangiza agasambana nabo yabafasha amavideo yarangiza akababwira ngo nibatagaruka cyangwa nibagira icyo bavuga ngo azahita asakaza ariya mashusho yabo abana babagaho nk'abantu bafite ubwoba Eric yitamuraga abana bakaba barirutse yakwitsamura abana bakaba bahageze ukagira ngo ni urundi rukundo ahubwo nihahamuka yagiye ateramo abana ayo ni amakuru dufite twicaranye nuza Godifari urimo kuvuga ngo